Welcome to Umucho Wijambo Ministries. The Word of God is light. Umwami Yesu Kristo umwami Imana akunze kwa nawe abamanya mwiza kandi n'uwese arakiza mushikizwa na Potria. Reka dusangije mu Imana duhagaze ku yote bivuga ngo sobanukirwa ubushobozi buri imbere yawe. Amen. Sobanukirwa ubushobozi buri imbere yawe. Sumije mu Imana muri Isaya icyaba cya 45 wa mbere wakabiri na gatatu. Sumize na Yesu. Binivyo jewe oraho ngira onarawanuje amavuta niwe kuro wamfasha ukuboko kw'uburyo kugira ngo nsiribange amahanga imbere yiwe kandi nzokinyura kugira ngo ndamugurire inzugi imbere yiwe kandi amarembo ntazokugagwa inzoje imbere yiwe kandi ardogoro nzohasena nzomenagura inzugi z'imiringa nzovunagura ibihindizo vy'ivyuma kandi nzoguha itunga rijwe mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe umisho kugira ngo umenye ko ari jewe uhamagaye mu izina jewe nyine Imana ya Isirayeli. Amen. Unubwa mu Yesu ngumwe kwa nawe. Haleluya. Yana makuru twumvise yo mu yitwa Kuro yahamagawe n'Imana ahamagarirwa igikuba kanaka tukongera kubaka ingoro y'Imana. Haleluya. Imana imusezeranira iki muri Isaya. Yesu ashimwe cyane rwose yuko izo mushoboza. Bwana sife sana. Nzinje kintu gitono nkubwire ko mu murimo w'ikurakora w'Imana ikintu ukora ciza Imana guhamagariye. Haleluya. Cyose yari ubushobozi ugomba kumenya neza uri imbere yawe. Bwana sife sana. Utandukanye n'ubundi bugwanye imbere ya Kuro hari abami bakiyeje imiringa inkindi zawo bimikomakomeye zugaye mugabo hari Imana ije kubana nawe hari muje imbere kugira ngo igindira hindura yahinda hanze imbere yiwe akinyura ihindiza abami ngo mugururire izo nzugi zugaye. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu gushoboza nta kintu gushoboza umuntu hano kwisi umuntu hari ubushobozi atabona usumva imbaraga mugabo bisaba ko utakwizera no kwizera ko hari ubushobozi bundi kandi bw'ijuru bw'Imana ureye bundi bushobozi uri hafi yawe. Impamvu rero zamagare kwizera mu kintu cyose nuko utaburi wenyine ariko iyo utizeye umengo niwe kurabikora umengo nubishoboye ariko iyo wizeye. Haleluya. Tuma utsinda abansi bawe. Yesu ashimwe. Rero nzinduka wena gitondo ubira ko hari ubushobozi ugomba gusobanurwa uri imbere yawe iyo ntambara uri imbere yawe ugutunga abana bawe. Hari ubushobozi ugomba gutunga abana bawe. Hari ubushobozi ugomba kubaka ibintu ushaka. Hari ubushobozi bw'ijuru bwiteguye gushoboza gushaka kuri ntumbero nziza ya Yesu ashimwe cyane rwose iri imbere yawe. Umwami Yesu aguheze ntavyo woshobora ariko hari ubundi bushobozi. Haleluya. Imana mu Kuro nzoje imbere yawe. Amen. Asira dogoro n'uguru inzugi zugaye kandi we n'ubutunzi bishijwana mu mwiza. Haleluya. Ubwo umenye ko je naguhamagaye. Imana ishimwe cyane. Nibiki byari imbere yawe. Haleluya. Hari ibintu uresha amaso yawe biri imbere yawe gutebwa ariko ivyo reka kubishira kwa maso. Shira amaso kuri ijambo. Shira amaso ko ari imbaraga ziri imbere yawe z'Imana zigenda zirasiribanga zikuraho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umaze kwizera ko ari imbaraga z'Imana z'imbere yawe zigenda zirakura ibyo abansi bashizeho zikura ibyo barozi zikura ibyo abadayimoni zikura imitego bituma urema ukizera kandi birangira utabawe n'ijuru. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Birangira ubonye ikiganza c'Imana. Bwana siwe sana. Nawe ugira ubwoba icyo bisigura kutabagwa. Ubwoba ni bubi. Yesu dutabare cyane. Ubwoba butuma wihebura. Ubwoba bituma uba imbaraga umwasi. Imana iduha imbaraga ugira ukwizera urugamba si wenyine. Hari imbaraga ugomba gusobanukirwa ziri imbere yawe. Izo mbaraga ni iz'ijuru. Izo mbaraga ni iz'Imana. Haleluya. Igomba kwibahesha kugira ngo umenye neza ko Imana iri mu ruhande rwawe imbere y'abansi bawe. Yesu ashimwe cyane. Maze kwakira umwami Yesu Kristo umwami Yesu ari mu Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Haleluya. Kandi wura Imana yenda nabo. Yesu ashimwe cyane. Nawe uca mu mazi n'utwagwa nawe uca mu ntusha. Amen. Haleluya. Ko hari imbaraga ziba ziri kumwe nawe mu iyo ntambara utabona. Haleluya. ziba zikora kora umurimo. Yesu ashimwe cyane gose. Imana guheza kiro gitondo. Haleluya. Ugire kwizera kandi usobanukirwe imbaraga ziri imbere yawe. Yesu ashimwe cyane rwose. Inkindi n'ivyuma by'abami n'ibiki n'amarembo yose y'abadayimoni n'ibiki byose nta bushobozi afise imbere y'imbaraga z'Imana. Ndagutangarije kino gitondo. Haleluya. Ndagutangarije intsinzi ivuye ahera mu ijuru. Haleluya. Ndagutangarije kugira neza kw'Imana kuri kuba nawe. Yesu ashimwe cyane rwose. Ndagutangarije
muri bushobozi haleluya ko uri kumwe nawe mugo rubanza uri kuraburana haleluya hari ubushobozi mu bw'intsinzi Yesu ashimwe cyane gose muri ayo masengesho hari imbaraga arero ziri kumwe nawe ziko senyura ibihome by'abadayimoni ziko zirasenyura zariko haleluya ziko zirasenyura imigambi y'abarozi haleluya mu rugamba uhiye gukindura amateka hari umuryango wawe hari imbaraga zigushoboze mu izina rya Yesu Kristo uri wenyene ngiye kukuremesha ngo uri wenyene isaremesha kuro watari wenyene ngiye kukuremesha mu papa we wa musore we ngiye kukuremesha mukobwa ngiye kukuremesha ko yumviriza kutari wenyene haleluya usobanura imbaraga ziri imbere yawe zigiye gucinzira zigiye kugururira haleluya Imana ishimwe cyane yabisire bajabuka yagituku haleluya hari imbaraga zari mu nkoni ya Mose zari kwe nabo Yesu ashimwe cyane hari umareka agiye imbere yabo wanasiwe hari inkingi y'igicuje imbere yabo haleluya Imana ishimwe ariko aragenda Imana yakwita umwijima ariko imbere yaho yashyira umuco haleluya imbere yawe hari imbaraga ziko zirasenyagura ibihome by'abarozi imbere hari imbaraga zo senyagura y'abasi bawe bateguye uko Imana yagukunda Yesu ashimwe cyane gose haleluya nishanzanye ubwire ngo ntiwihebure ntundobere haleluya buri muhoraho ari kuri jewe babwira ngo Imana ikwe nawe yewe wambukira iby'amahoro wakikunezererwa Imana haleluya wakikunezererwa Imana ntabwo Imana ikureke mu ivyo bihe ikureke mu izo ntambara gusa oyaye ndashaka ko umenya ko ari yo guhamagaye umenya ko ari yo tabara umenya ko Yesu w'imico haleluya adashobora guhindagurika haleluya muri kamere yo ni nziza niyo mpamvu haleluya tubivuga tunezerewe Yesu ashimwe cyane kandi nyabushobozi mpamvu twizere Imana no kunyabushobozi kandi tabesha haleluya nari ukuri ubuntu bw'Umwami Yesu ukomeze kuba nawe rero Yesu ashimwe cyane ngo sobanukirwa imbaraga ziri imbere yawe zikuyoboye haleluya ngire kwizera ngire gushira amanga haleluya ukora uguwe neza Yesu ashimwe cyane hari isezerano ryiza rigendanye nawe hari isezerano ryiza rikumwe nawe ntangaje intsinzi mu masengesho yawe ugiye kubona inyishu ivuye mu ijuru ntabwo inyishu ivuye iwanje ni inyishu ivuye mu ijuru hari inyishu urabeza Sara yarabonye ku ijuru hari inyishu ngo byakari myinshi yarabonye inyishu kuri umwana uraboza Hana urabaza mu mateka y'abantu bagirwaniriza n'Imana muri Bibiliya n'abandi ugiye wumva ahantu hatandukanye Imana yigire neza nawe ayo mateka agiye gushikako yugirwa neza n'ijuru nawe ayo mateka haleluya agiye kumenyekana kandi wibuke ko hari Imana yinde gukura byiza Imana yukorera wibuke ko hari igihe Imana igeze kuyereka ijya kure turiya munsi no haleluya no nigiye kuyereka ni nyene Yesu ashimwe cyane gose iyo nabari gutera ubwoba Yesu ashimwe cyane rukuru yasigiwa cukuba ingoro y'Imana byasa amafaranga menshi mu buryo bwinshi ariko Imana ati invati nzojana nawe cyo urakora Imana ijanye nawe haleluya cyo wakizi urakora Imana izojana nawe Yesu ashimwe cyane gose nemere ko arubaka ijyango ruhoraho haleluya bamuciye intege bamucinege ngo niyubake ariko mu babe n'Abisirayeli bava ngo barashirako bakora cyo gwakiza cyo kwakira ngoro Yesu ashimwe cyane bandanyushire ko cyo gwakiza uri kurakora bandanyushire ko uwari kumwe nawe wamwezi w'inkomezi byo nabwirwa uri mwezi w'inkomezi bandanya hari imbaraga z'imbere yawe dusobanukirwe haleluya turi wenyine mu gutunga abana bawe turi wenyine ukora umurimo wo wawe turi wenyine by'uko kurakora byiza Imana iguhumugisha muri amasengesho bandanya haleluya byanyigijwe amaso yawe ugiye kwibona byanse bakunyigije Imana ikwereka haleluya unezererwe umwami Imana unezererwe Imana haleluya Imana kwivuga mu ngore gusa ariko hari umunezero Imana guturi bakwinjizamwo Imana mu zindi imbaraga umunezero mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana nzima biracyashoboka bandanya izere senga nezererwe imbaraga z'Imana haleluya hari mu rundi bushobozi buri imbere yawe mu rugamba sobanura imbaraga ziri imbere yawe ubone kwizera ubone kunezerwa ucika intege mu izina rya Yesu Kristo ubuntu bw'Imana ndetse n'umwami Yesu Kristo kubeze kwa nawe izina rya Yesu Kristo umwami wacu araheza cyane gose amen